Webare iwe mtahi witachira nitwabwa program eje ya sisimuka kandi akire nako kuganira n'umjenyi witu ko twatwakuraganise Honorable Minister of State for Local Government zone government zitweze byanga omuchara Victoria Rusoke Businge kandi washitiraha okubasa kutuganirira ibiri kugenda meisho omu government zebyanga na handi hona nkihanga okuryemerire bwene mutwikirize tumwacire twakureho then nabwanyuma tutandikireho turebe ebitwine kuba tuganira Honorable twakwakira Webare amazina wawe agagambire itizuri nyankore nyoro rutoro runyakitara very good. Okay, amabaragange ni nyowe Businge Victoria Rusoke ndi mukorasi mu rukurato kuri Ruhanga hawa Kabarore district kandi ndi minister mukonyezi mu ministry ya local government rundi government zebichweka rundi zebyanga kukomye nagamba. Yes, twakwakira manisha bangu ntandikireho akobambwe nkakire ngenda karwana se nitura muri yo numwetorori hanga imwe nka parliament okuza omubyanga byitu ijo tukabahururo ko matemba guru niteka ngunito kunu yesha yo nantsa kubecura and torashitama bamwe nk'abanya Uganda twagira ngo really is it necessary kano shangu still kuona no kushitama so twantwenda ngo tutangaze nibihebye muri yo mu consulting ombicweka byitu ndere tubone tumanye ngunjije kutwera obumwazo mucweka kitu imwe nkabo twaronzire kugira ngo muzo mu parliament mutukikire ahabwa itwitwe abe byanga ebiturukorwa. Okay. Ingoza kubanza kiranura intekereze yegwire kugira ngo kwetorora mu bikaro mu regions zaitu unikisisa sente nango kiri kusisa sente tukarantulia ngo kubirikero tulia kandi kiri mu budget so no twagire guru tukali otyo kiri mu kiragiro kago n'umugendo mu mamotoka ganywa amajuta kandi mustumita hariya kandi agamajuta nitatuvuga zanyu nkibwo ezikugwa mu budget yejo. Yes, tusabire budget empyaka kugamba kongerezaho rundi kitweta supplementary budget wakwantu gya guru government tongere sente tukora mu budget yetu igiye burikira akaturaho nuko muri n'umukoresa koko nyini tugenzira yero yako tumayisa mu extravagant kandi hati kariya kenyuma kubukaza mu namajuta akakaguma karuko tumayisa mu twine na sente za committees zikutwara yero nezo ziri ezimhaliyezo. Okay, So tusabire sente empyaka tusabire supplementary okongezibwa so tuli mu budget yetu. okay, Kandi kirimbiragira ngo speaker naso kweta parliament mu mwanya gwono kusemerire habwe ensonga yamananu kwata abantu mu twabikiro hati tuli bantu bitano no musobyo Tanabiro na parliament tanabiro na mwenda. yes, Abantu bitano abiro na mwenda abo mubwire obugufu obutukuhanuramu aso kutatukomitwe na tukabaza hati omuntu owambarara owarukurora ha TV West rundi Kampala ziba NTV na UBC nagamba omukurasi wange tankuratire kucyo kubayiri amazire wiki ibiri takagambaga no mwaka bamwe nugu abare nugo hati oturukwijambarara tukatunga bizibu byanyu byona environment obwire butandikira kubiya emiti negwa ebisaro nibiboga nibisize ebintu. you do consultations before mumanye bizwe biriyo kandi tubimanya hati omuntu kwani mujokerwa wawe ndi hano ni ndugambarara bundu kwa nindora River Louise yoni juira kasasiro e blockingire ikintu ekinyina kibaza government ikimanye ikitangire no musitize zindi kireke kubayo atubira takagambire kuri yako akika hatongo mugisha hati ntugisa tubanza guha ba region I yetu get it kandi nturahariza utagira nitwiji tweka kubalizambarara tujya kweta abakuru bedini ba bishops archbishop aba cultural leaders kunora ababayo no batabaliyo twine ba elders twine ba members ba local governments yes baije bahurire
hati ebizibu ebibyono turabitekaniza ebigwa mu region yenu bakabihurira kireke bananuka mu government yatulire kandi ije kutugarukamo. Okay. Na speaker nawe nabimakinga. Yes. Hati turukora budget ntubimakinga tugamba mbarara bene kizibu kino kabarara bene kizibu kino. Labwekyo kintu kirungi muno abantu kumanya ngo ibintu byabo nibibazwa kuli. Hati twagenze guru omugisa tukabanza kugwa ba members ba districts ezikora northern region. Yes. Bazombo abaguru abalira no takatunga gamushago kugamba yagamba. Yes. Kandi kusigikire babalize feedback kuranko kwa bantu kugaruka mabo kugenda kwa ituguru bakasemererwa bakajya ama radio bakatera amasimu bakaandika bakasima speaker that closeness speaker webale kuleta parliament mbantu. This is a people centered parliament. Yes. Parliament eyo mubantu ikale mubantu abantu bagigute abantu bagihure kandi kireki na abantu abali barumu nka bishop bakamukiriza ikaguze bikaguzo naraba mbabemba nalima mhogo nyingi muno owabo aine ikioma tikirikumara naye ndati bamwongere ikioma akole starch eyengoye akole na starch eyemibazi eyo bujuma niwe yabata kumanya wamwerebera nanye akata kumanya na mureba. Yes. So kintu kirungi muno tujya kuyiza ka next trip tujana umbarara nimujya kuyegondeza amana yini media yoni jya kuyijerole akaraba kasigaire no gamba memba wao naka kagambe kanu kibiro. So ekintu kirungi muno mutakigira makakekere kandi kitahani kibaho tinkura habwaki biro bino abantu kisine kiyaka njana bote bire sensitize about no budget conference tugenda muserena that is still Kampala. Hati musemererwa na kunu barara ntizi. Okay, tabachira. Hati nka state minister ahabwa local government. Nenche chumuriyo n'umuhinda guturamu ecyakubasa kuba nikitana aha kubitwire no bikorwa umubwiro bw'inyuma. Hati kino tiketa consultations. Yes. Kugenda kwihanuzaho abantu atasobora kusomba kubona bakaija Kampala mu conference yemu tukaika kubaraza reka tubasange yitwa abaki. Hati for example nyizira hano na officers nka batano mukaka betugamba abantu bambarara bona bija Kampala local governments zona zija Kampala isingiro yoni ija Kampala bushenyi yoni ija Kampala kandi abantu tugonza bayije bayingi bakulirize bakaguze. Hati consultations nzino nukuhanuza kunu nikutoleke nyima tukakora tuta. Yes. The previous performance umweno umwako gwawo gwe byensimbi ngatugambira mu manyiri mutate mu sente zirkwataho enyikara y'obwiri. Hati biro binu tuine environment destruction abo bite twasobeze kandi tuina kutamusente kurugora kahinduka tukagaruka mu biro bwito burungi ebintu tongera kusiskara no huro bari kwijo muyaga nikuja kubi enzuro bwe kwija isani biboga ibisise bintu abwaki emiti tukadetema. Hati tuina kutamusente ezo gore zo bizeno kumanyisa abantu nokutam kubyala emiti emishaka bine kuba kwigura ebisaro bijwire kasasiro naki nokutamwa akasente turole mukasasiro negenda mwanya gwayo abantu bareke kuba disparate kubo ekyo kora bakanaga mu bisaro bakabisisa neyo nkaraba munarorano rubaruzi yanye mu bisisa ebintu tije ati mutandikira kubyamo vision tije. What is the reason for you dumping into the river? Hati ebibyona no tukurora priorities ebyaba tegeki ba budget aba kwikara mu local government ebakurora ngutwine kwindura tukongera husente budget yeno mwaka guno ogoyiri mukimanyire tukongeza sente eze ngudo baitu tukakimanya tuti mu consultative meetings bagamba milioni 2.5 mukutwanda ito muno muzongeze zike bilioni yemwe akaikuru nuko tukolehe ngudo kurungi tuiteho maramu tuyambe mbisaro tuite mu culverts
abantu basobole kutwala ebintu byabo mu butale ku accessinga amasomero marwaro n'ebindi ebyo byona ntibimanyira hano mu rwanda runo buzima hati na hati nibaiza kutugambira ebishyaka okay tebakurwa tuteha amaani nka gavumenti twongezeemu sente ensi egende mu maiso okay so ebirungi tubigumizeemu ebibi tubihindule ebikwetaaga bwongerwa tuzongere nuko budget ebe balanced budget werikubeta balanced terukora kurungi ekikumanyisa services ebiturukora abantu tibikuhikirira so nigwo mugaso gutulesire guno okay niyo ntanise y'umuriro n'ubutaho tugeragera sana n'enyuma habwokuba a good budget means good performance a good budget means good services kandi tino omuntu wahanze akumalirira tutamusiga enyuma we want our budget not to leave anyone behind okay and to be balanced in all services mungude ebeyo marwaro ekole masomero ekole mu defense ekole mbyokulimisa ekole hata ekyo nkindeeta aha economy yitu yihanga kyankimanyisa ngu nimbona mu rwana economy yitu ebaase kugira okuyingana etunguke eyemerire ta kandi ni measures ki eziryaho ensya eziriyo n'omuto omu mwanya kugira ngu turebeke ngu economy at least yatimbukaho akandi kantu yahika handi haki ati economy enu iye ta measures tatwiteire measures runi kitwale emiringo yokwimukya entashya emiringo yokwimukya transformation kwindura obuntu obwomezi bw'omuntu burungi obusemerire kandi obu ntuba tukozesa ekinakwezire interventions emiringo etari emu hati nora gavumenti oyo yaruzire ng'omuntu wa buli kiro nayetaaga kukwatirwaho akole n'amaani yataho program y'emyoga emyoga kigambo kyanyu ky'olunyankole I also benefited in that one aha ninkigambirira hati inywe media ekimukora you like criticizing you don't like sharing good lessons no You benefited like from I have said it have you been telling emirundi nka munana myinga 10 ezemyoga nanye nkireba ejo nagigambirira hati emyoga nibo abantu abarukora ekintu ekyokusana katugamba welders abakoki amadirisa abatailers abarukubaziira abaina amahoteri abakuteera ebisani abarukuzina amazina n'ebindi hati omumyogo omu tukwatamusente gavumenti ekatamusente nuko abantu baimukyenga as a team bakorera hamu omuntu omwe okwanokora idirisa limwe buli kiro omuntu akako order y'amadirisa 10 tokwangwa kugamara beto muramuri bantu batano nkaija nyina hoteli nenda amadirisa 10 mukagankorra nkimanyisa turukya bingi ntugorora kingi then ntweyimukya omwomu tugenda mu maiso yataho sente z'abakazi buwepo ezo zimanyire ukayigoborraho nazizi ezo tinkahisireyo mazima ezo nazo zabaho abantu bazitunga abakazi ahizo kushangwashana tube nko twamanya tukatandika sente ezo zija ama districts ziruga Ministry of Gender ekikora ky'abantu obuzija mu districts yanyu muno hati tuyine turukweta community development officer owakwata CDO nwari kumanya ebitebe nko kubyemerire aho kuba ina kubirambura nuyabahandikisize registration bino kwa bihandikisize kandi arora amani gabi kupima abantu baratunga zinga hati bakumara kutunga zabacyara hati oyire heza haroneza abale ma PWDs nazo zija ziruga Ministry of Gender naho nibigabira abalema nibabaha kuhaburwa ngo kuyota kurubata kike cyo kora nagamba aniso kulinda enkoko akuba ninja ni umwana akuzirinda ni musasura nibindi nabone batunga twine za insinganto naba youth nabo bayine insinganto youth livelihood fund youth livelihood fund yabo bonka bweremera nibakora groups zabo insigireyo chat yo singo yibatine boda ba youth nibakora kiboda nibatunga okay hati utwarozireki nacyo cyagasa twagamba katwongerere mukimu amani kusibuka hamuruka programu ki turakora eruga muruka bagierorerere aho maturumba byaro henyine twabarumira kimu twagamba reko muruka ngo base omuruka chairman omuruka nwabe chairman bakobe na akatebe
akatebe kechenjule ngoro mwikazi wanu ego ndakatunge murungi aitekanize bamuhe milioni yemu hati milioni yejo baramara kwa group eni release rundi zirakora 1000 mbaha bati nuko bikara nibagabana bagabo imyaka ibiri ngo nugara sente kandi abagabo amataito PDM yes ndandikire girambura nkoko nduyanga liona mbayireho butambala owitwa abarole chenjojo undi buryo ntoroko tagwenda ka mwenge nja kurumba na kunumbarara bakugambira ko kutema ka percent mukangambiri na today nsigena abakoma habo kwa tikikwikirizibwa sente umuntu ajya kwitunga kwa akabank charge akataito bete cyo gama ngo parish chief omuruka game no baza no tano mtu ali 10 ko ninko iki kigwire kandi ukubanga ubani cejegwa side ejo ine uba bihabihire akasinga n'icyo banja cye ngo amuheze za PDM. Oh my god, yes, amakuru tukatugine hwaha uko guma mushyice yo mbururiza abantu baka hano banja with us hati yabo nja gendo gampayiri yego aha so ebi byona government kandi kurugebitaho government kabihoga hati abakwese rure byabo basero bururu bakalemwa bahura bagamba ngo muno bayijane badoicyamu katayito ngungana bagaruka inyuma ezino programs zikyaro ziruka kurungi no bayizire PDM. Yes, kureka information ayibine kubantu bagiha abantu hati kazi za PWDs izezi wano gambe za Youth Livelihood Fund information ejo umuntu ayine kuba nagironda nkahe no wa CDO ha district mwa CDO nebayo hamuruka mwa parish chief nebayo ha district no mwa kaweriyo ekikuru abebembezi bayitu. Yes, tubarakuleta makuru no sanga district councillor takagaruka gakoro rukurato wabo sub county councillor takagaruka gakora rukurato bona nibe kwasa hati tuina sente zenkurato why hakiaro cyawe people come from the village tubarakwetaga motoka twakwenda basi nakubeta muruka just go and talk with your mouth. Yes, hati ekintu president arutujunanira abebembezi tituruku habuzo burukumara titurugarukayo kusobora abantu titurukora nkurato nosanga tulyaho konka hati nosanga omuntu yakubere na haburwa amanye PDM kiki amanye bundu kuzani nizgaraye mubireki hati ebyona tuberekera abakozi ba government kanayitwe abahereza mboherezo mubyendema musisimuke mutandike kugambira abantu iyo wenka bazoyitegereze PDM kiki tukabakora workshops. Yes, twabigese nayigaruka cyaro kyawe kugambira abantu ukwirukora kandi orambule kurambura tikikwetaga ngu all the time bakwana wezi sabombe ndo bugari iyo batahishi batahiya cyaro kyawe urambura amakago muruka gwawe obaze na parish chief agambire report ko kweri obaze na abantu bagambire bizibu byabo hati nikyo kurora abantu barakubayiha hezo sente nikitwaro wire kyetegereza abo kwapsa ko ikiro kandi buri muntu akujya kujana mu TV kubaza. Twine Honorable Victoria Rusoke Businge, Minister of State, ahabwa government yebyanga chete local government kandi turiyo nutureba barugankahi bahikankahi emirimo nehi bariyo nibatebekanisa then nabwanyuma tureba umuntu wabutosha ukwariyo najigobamu na ukwaine kuba natebe mwe nawe ko muntu omunkora bwena nishaba mwontirize twataha budget ya 2024 2025 eyimuriyo muta omunkora ya kashi kandi nenchi yestine ko want to expecting itwe nkabanya Uganda omu financial year budget habwa 2024 2025 to expecting ebintu biri different aho kache ebintu biza kuba different kwija kuba kongerezaho yo butahawe I know kwihaho nko ebwetago nukarana bwiza nayitwe nturorebera tukonyera abantu bakagobora ekikuru nturwaniso bunako government ya NRM emanyirwe mu Africa yona munsi yona nka government eri people centered government eyiro abo abantu umugaso na amani na focus kurora ngo omuntu wa bulikiro nawe yemukiye ntasha rulengo rweka ni hanga lyona
lyayeyongera mu ntasya twatunga total transformation. Nikyo norora sente zaitu ntubanza nturore ebitaago by'omuntu. Omuntu nayetaaga ki? Iyo Uganda amaani gayo gemerire nka amaani ga Uganda gemerire hakulima n'okuliisa. We high agriculture abo itaka erirungi n'obwire oburungi nahabweki niturora omuntu wataine maizi gokukozesa byokulima n'okuliisa ntumukurraki ati aho ntwimika irrigation. Numugeta bata mu Runyankore irrigation okwitirira n'inzira okwitirira nugagwe. Irrigation handenge nyingi harulengo rw'abantu abakulima kike na harulengo abantu abakulima kikoto abakulisa kikoto extensive farmers. Hati oturukurugaho ntongera ntugamba Uganda obiyalima habwake tunda ebintu byayo tutabyongizeho mutindo value addition. Yes. Hati aho tuliyo ntupromotinga industrialization, industrial parks. Abantu baralima omugusa gwabo harulengo rukoto bahe factory bahe industry. Instead of omugusa kuijondi akagukuguraho akagutwara mu breweries akayamu sente nyingi ekitukweta ba middlemen operators. Hati iwe omuntu naija nagura byawo mu famu yawe uwe nagenda naihamwe emirundi 3 kilo najigura 5 runana bakunagisa batonagisa ine babanagisa. Yes. Hati aho government negamba leka tutamani hamakoro kusigikira abantu kibarukwa nkoko ankole bali balisa muno nsoko bakora factory yokora ebintu leather tanning factory nimukora ensaho za leather nimukora myeko nemisipi ya leather nimukora amapesa kuruga mu mahembe gente no mikangasi ntugamba abo nicyo kintu bakora muno nkoko bakulime bitoke bingi leka naho tubahe factory bakole biscuits bakole ensano bakole ensande bapakinge batunde ebintu ebiboyire nuko omuntu akanya atwale ensande repacked atwale ovungo repacked atwale biscuits repacked tutunge msente nyingi. Hati msizoni ebitoka ro kugwera kimu okasange kitoke kila siringi 5 10 12. So yes. No government eteye focus. Okay. Yayongera yagamba omuntu owabulikiro kurugira hansi nganto ntwenda abe job creator uwe wenka mu byayegere ayitungire mu mulimo. Hati government yagamba leta skill katuha abantu obukugu mu byemikono skilling. Yes. Abantu barande bakole mu mbaho bakole furniture nkeno itoro actually ngo naninja kugira ngo umunyeto no mano mahango buri abantu bakole nkayito aho mwakwata muta. Yes. Abantu babazire abantu bege byo kuchumba catering baking abantu bege bya masoke saloon bege kutashya mu amaizi plumbing bege connecting solar na masanyarazi n'ibindi. Hati government mutire hamashomero mutire ho how are you implementing it kweta industrial hubs nakunu yatu nayo mukunu yo muzine listing in. Yes. No way to yetu kusavinga ka barole na Kyenzojo na Kigegwa eri Kyenzojo na Ntoroko bagine kusavinga Ntoroko na Bundubujo na Fort Portal State na Kasese bazine. So ebyo government bahiwa warjiraha nyona abana ngenzire rusoko bundagenda ebintu binu mu bibuze ba community development officers babine ba cows babine. Yes. Ibara DCs amaiso ga government nabo babimanyire bino ebintu biri kutayaka sente ninga government akashaba yetu aba abana babaraza babalisa babasomesa barugayo kwihaho abana nibasaba ngo obuturamara kusoma emisome ejo kandi tugaruka zero tugaruka makagaitu tukara kube mukoro. Hati government negamba leke rwane nuko abana abo tubahe startup kit ekikumanyisa omuranzi wemba bakomusumeni gwawo bakoeranda ni kwato byao kabena bamba kusibura aho amba kusibure. Hati yege nizo plans hati mkyo turukwizira muzino meetings ntutunga feedback ntutunga challenges ebyetago konyera kwimikya budget yetu ekaba meaningful ekaba practical ekaleta results abantu bakasima government kandi bakekora nikye kikuru cyetu batashi. Yego. Okubazira utukomeye cyalani nagenda kurunyi natandikira
umwombe cyo bamuha amatafari kandi umwombe cy'amatafari ngakozesa hari kano akayika katera amatafari hari uko bagupima ibintu ngibi okay babare mnonga twaza kukumuraho kaceho na rebo turagarucaha tuza kuba tureba ahashitweta salary disparities ubushara imishara neta na mnonga ushanga ari kutunga muhango natunga muhango mnonga then ari kutunga kakubiye kari karinganire nakaba kace mnonga aha nana ibara ry'umurimo of course ngo kuriyemerire then nabwanje nsa kuba tureba na new cities zo imaba kutebekanisize byanga kano shang turiyogwa turginko bwana bwembata obeya katumure sakuba tugaruka hano nyenda byo kurambuza umbararasi Ngoleka na budget ebiyo koziriyo myambara tuwarebe yabirya TV akaguta ko ariyo mbakora hari akaguza Bishop Stewart ngo nikingana kati naho kute bitara taro ngo busente n'ubuce zayo tukareba ubente tibuce kubira kweka mwana akabumbize lot of money yes katumure myanu witu nsakwa tugaruka ko nari bakirya program ikiri sesemuka Babare mnonga iwotire nitwe program HRCCMK tuchine state minister ahabwa government zebyanga omuchara Victoria Rusoke Businge kandi twatandika kare yo waiza kutwegitaho turiyo nturebe kugenda misho mwihanga na mnonga twazo mu government ziteze byanga okureba barugahiba hikahi budget zatambara zita inteka tekana ziyeze bari mbatahabwe minyeto na nebindi kongamana hata itwahika twantwena tureba hanshongeze kwatena n'imishara uza kushango shangara kutunga kace natunga kace munonga then ari kutungeza rahatira natunga nyinji munonga haza turebere bonka bona bargayo nabadro ko bahiga okugira ngo bundi umuntu akagira ka akashara kari minimum honorable minister inshongejo yimweje misharo kutane ti charte kaza nkome menwa deriwe chikwetsura kashango ine chikopa meza natambara nacho kunywa ine na ba escort tona numendera kuti twagwa yes temuru kujya kugwaho abokuba budget ite static ejo gamba ngo etekere kamizi negumaho terhinduka terkora tatenencherire kumanyisa utukutunga okwetomba ita kwa abantu ntugaruka ha drawing board yes ntugaruka hantandikwa ntukara ekyo kubanza kwija kuhindura emzale mpaka ensonga ekabero ngo mu rujungu bageta brain drain twali twine ubuzibu nsomesa abana baitu ha sente za Uganda masomero ga Uganda nibakora kurungi bitwense zine zibatwara ndi mishara ni miki hata tuhagamba abantu barukira kugenda nibaha twasanga abantu abarukira kugenda mu mahanga gandi niba abantu baitu aba sciences ibya science bitwara abasabu mu marwaro abasomesa mu universities abaratendeka abana basaho baitu naba engineer naba agriculture nabo bagenda hatwasanga twagaruke nyuma ekiri kumanyisa kandi abantu kimbaire nimwetombo itira nayitwe ebintu ebikubara mutwe bintu bisanga hero warwara umutima India warwara kansa genda hali hako abakugu baitu bakagenda niho bali oko government yachwamu habokurira kwa abantu ngo kiki ekikutwara abantu bane ukikutwara bakugumba somesa abarungi abasenior ba university ba doctors nguni emisara mike hati emisara ya mike twabagara tut emisara gwera mike ngimaisa mujongezi atwachwa mukatujongezi kandi utujongezi abantu abatandika kugaruka nukimanya kurungi buri region hati na university hano harombarara university Wait kwa barore hari mountains of the moon university amatemba hari urira university hari guru hari soroti is a government kabale hata norora abana bayitu makerere bayitasobora kubasobora yonka ibayine tembya ubonero nusanga kabale hagenzire yo mwana omu mararo omu nkaho omu hati uhereza wa university
bwagaruka mu bantu baitu nzadigura bazikonora konka bagaruka bashitamana zomka kyonka kaire kanu kiresero kwetombo itakandi yes ngo hatito bakusomesa amasomo agandi agarukuzara lawyer aba arts mbwene agarukuzara musomeso wonde aba arts yitwe nabwe twina mugaso muyanga omugaso mugwine mwingi kiremere buli bangiri ejo ni ngamba ya government can never fail, so it calls for patience as we go back yes to measure our piece of cloth and to cut it for a bigger coat. It needs to put our heads together and to look at our income. But to abantu bano, they are not completely getting nothing. As you said, mnyoni nchachawa yuino kikopojawa na nyuma mwenesko leinachi hati unaeleka kutumbia kintu nachinganisetebe murunya kitara tukweta kutumbia nachigomosia you are wachigomosi building a mountain out of an anthill. Hati ono mulingo wakireta mwati owarkorora TV West nagamba ngumusomeso ole ala milioni 10 ono ala 12. No, it's not like that. So tachigomosi milioni 2 amitwaro nkankaga at least ntuja kuongeza mpora and we are really concerned yes and we are positive about it. Kunka batubwire buke turenge utwimukiye mpora 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 yes ekakyo mnyongoro saizi. thank you very much hatinanye nangu tutaragaze tuze aha cities nyine dakika nkishatu Zonkazi. yeah Okay. ni ndangu za cities mukatwa nitwe mbarra turimo mbarra city Ni mukora kandi ngo mbarra. mbere na nezindi na izindi ni muzakurara mwa itande izindi ni muzakurara mwa be haro wakiso konka nakugambire bintu bitambara hakasho muroto aha ntugenda kuze izo gamente kera byahira kandi Kacera ninga tugiye abantu ba Uganda ngwe bintu bingi muno government birikuta mu nkora mu rujumi bagamba biri demand driven ninyi abantu mukutahama ga president cabinet parliament mutwe mutento netunguka mbarare tero mutahama ni mutero wari mutuza corona mutuza kugirachi I know kandi tuleba you can become yes hate kutanga kubasi tenika itaka liroho ebyombeko biroho abantu baroho esente ziro amen baitati entekereza y'abantu nesana kabalega ati kabalega kanduise nkurunyo wenyine direct nguyo limaremesa nkakabalega utagichumba utajokya utajanika ukasanga yashangiri hata mwasabire bivuga twabiba indeed there is a difference. I have driven through Mbarare a number of times. Mbaire Gulu, Mbaire Mbale, Teriniyo Mbale Yira. No way to Kabarole Fort Porto City, na Teriniyo Fort Porto Municipality Yira. Baitu abantu nibenda supersonic speed, rocketing, tuwakwende bintu bikule systematically. We have already realized the shortfall. Tusangire tuino buzibu wa Kasasiro. Hati focus twajagetaho Kasasiro tugimanaging in cities, municipalities, town councils. Cities seme. Hati wakuja kantu kataito nibebwe bindi bikoziro. Hati ngudo zanyu zona hano ndo ziritamaka. Zirumkolasi. Pwetorora Mbarara. Kavuga na gena ntare school na itororo kuona na hura na garkwa mwamani. Ngu urubuga rwa Mbarara urubuga ni rusemeza kandi rukuziri. It has progressed. So na zilo zilikuija za Ntebe Wakisomoroto na Kasongola nizija kusemera. We shall start slowly. Tuanze kuinganiza the sharing of property. Site ya Sagazaki ekiragiro nkigambaki Mother District ya Sagazaki. Mother District netekwa kufuka. Eruge musite hona herata headquarter zayo. Hata herata headquarter nefuka town council. yes Na inetunga sente zayo ija koma. Habwaki zinu nizija kutandika mu July mwaka gukwija.
habo kwandi gonza ukome kandi ubwo neza nazo ziriho zicumbagira izi kucumbagira iwe nakugamba nogomosya iwe nogomosya okay ako kaze ka medi mfuriro iyo reka kugomosya kutabura abantu kandi bagagara gomosya kurungi mfuriro buzima hati zini nazeze kwija yes ntugonza zibanze zigira ubwebembezi because who will be the leader tukwenda bintarimwe ibyo uko twasize reka twika next elections hakurondo kundi okuyanga liona wakiso egire meya wayo egire bakanselers bayo mu divisions zayo ibiri egire bameya bazo aba division na bakanselers abakorasi hati wakisese tingofu nuko wakiso district ebene planning kuruga mu headquarters obinesa jikwa government zino headquarters za districts ntubatera musendi we give a hand nuko bombeke kurungi a decent home they shift very gracefully na city yongere mu maiso okay babari nayo city jakwa netunga akaikuru ka senti naine semeze ngudo araka kikuru niyo 1 billion ninga 1 trillion tuto mu rujungu muri chikatwa akaikuru is a billion okay hatunanisha ba honorable kira kisobora barakisobora bito kikuru nizo miliyoni 10 okay hatuhonorable turiyo tubuganiza turukutendera akashoshereke kitwaka ubutwakureba hanyina amatsiko ngo tizira ha TV West Honka kureka hinena n'ahandi aho kwenda kusimba emizi abanya-Uganda bamanye ngo uryaha ahabwe inshunga zabo tugambere muri nkahi mwija kora kide nabwanyuma abantu bamanye ngo mwizire kwata nshunga zabo turukwendera twaja genda mu hall ya Lake View Hotel kandi twete n'abantu abandi barukwatwaho yes ba chief administrative officer bakawo ati yabo no barukwatira kimpa center bakuniga ipesa bayije n'abasobore bagamba amazima kandi nabo abamu wale kurungi yes abamu nabo batalibaniza ihanga yes barakwata kurungi sente zihanga kandi uwo mwazagaruka kubugana tumutweta tukajwanga mwaho kandi twabajwanze RDC tiyeje naho nyampara wa government nyampara wa president okay nawe tiyeje yes na bakansela chamani rosi 5 tiyeje mpuriri ba mayors baije okay batown clerks tiyeje ati naitwa wa headquarter na nito abanyamakuru turiyo ntwije naitwa abanyamakuru muri ni mwije kana matukushereka kugaronda okay ko kamutago mabugaze kugazimbi kareka nishangu osige wasibura abari kutureba aho narebo abakutureba ni Nyobusinge Soke Victoria abakabarole banyeta mama wabana amina kwa nkabaho musomesa nkabaho district education officer kasomesa mu university kasomesa mu college wow hatuna bidio banyeta mama wabana amina beto mirimo ndiyo ninjikora pora local government tukozero muri mu mkoto habo kuba nitu injini ya implementation nitu injini bere bintu yona gukorera abandi bagama ntahata mu mimbi zabo hati abakozi ba government Ministry of Public Service no wera bane bakoma no wera nesindika wage bill day to day nyampara nitu ba local government yes so mubase mutwetegereze oleta bya marwaro nitujamo hati wa marwaro muri mugwetu garambura at local level nicyo kutera ibanje yo kansela kugira kimwe hakiyaro LC1 VHT kansela owegomboro omuruko wa district banyampara wa government umuruko bari mugonza kukomwa ni muturaganiza binone mugamba biri nyowe nirambura owabere mwabayata kurambura numara ne inoteri nketo no ikara kanto kurambura kandi bagamba mu mulimo gwitwa nyampara umukozi taita mulimo yes abo kubiyo nyampara bota kumugende nyimo kwa kintu kyaso kintu kikoloti nawo nagamba kamanga semeriro nawo asimire okay so let us monitor government projects to make sure there is value for money Thank and you. good service delivery Thank inaremwe you. chiro Yes. president aruho amani garuho esente ziruho
nayinyo abantu baburikira mwine kwekora ico cyuwahereruka isente ziruho ukaba kuzushomankura n'umutwara ko babare mnonga honorable kama bahomisha amen bale kumbungisa buzima twaza kuzomuka kintu nije twaza kumara abanywanyi nsaka twakira bisinsino na wazane party abwa program je ya sisimka utakargaho